بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, tosana salamu juu hanyu turengesha bashinu rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kingani harama amani na usalama. Rengesha bashinu wajauri shukurie mbawa matangazo ya habari za Komori. Washukurie hezi hazipanda mwana zifanyao abange nyemni dunga obanu na mjukoro dunga rememba wanku ya matangazo hiyo ambao habari za Komori. Lazima mikeni zentu salamu wameni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara saya garjoka wajima ula wanane mahadisa fani haleo sanganya wana wa Komori ilu hadisi za habari zijili haramole swala maore la Komori ula wana na operasyon ambao mbushu zensu rala nizo huja remole za nindoka ya operasyon ila haule zetabo zanja remole swala maore leo gabwana nyasi walo kinyumenezi bokongo wambia Mwenyezi Mungu zijidi hauziro hafikira ukahari ngejo usisazali monti tifanya mipango wakati ya bira tumenuka ya nyondo siasa na wasike uhadazi na ramdaneze kweli haukaya ekade makatiba gaomenji halisalisi yasinyiwa baina heze serikali za Komori ni daula Faransa ula wanane leso la maore shaholiho gasi omwahaunu na sigara shinda nao na wanduroko wakana ezi maharakaniyo lazima wauzise ye solution wo ani waihunda hakume wakana ezi hindi abo lazima ruzisa kabanu mnamba wakayasi serikali ezi hiyo rihundu solution fulani harmone swala na maore wanua haja wajamenye tidisimo manuka ya le katiba la husue Faransa ni Komori ulaona na maore loti jima timaili timararu sheka leo inungo isho wandu ambao wafanya siasa wajanga wanzao wambe mnyanya wanzo wambe mnyanya kumkuwa kabati katiba la fanyiha kumkuwa ile katiba la 2020 la 2022 mani mnaja ndajuzise kae yele katiba la siniwa yalo zaidi ya makatiba mararu harmezi ya sambi zaidi ya makatiba mararu harmezi ya kililu yakauhusu ulawana nele suala mlejendo nele suala la maore makatiba yaonge lazima yafanyiwa ekanga maboka na rutwanule ile katiba la sinyiwa ni waziri mzamani Amin Swefu ni waziri mzamani Mfaransa weza barzo bonze yakaye makatia timudisa ni masuala yao kawalau kama jawabu ka wanrasida sawanu wanzora belie ndabo wanzora hadai wanzora bisemnyanya wamkataba wasinyiwa wakati wa sambi harmu ambasadi ya Komori ya Moroni ambasadi ya Faransa ilo Moroni afwan harmu ambasadi ya Faransa ilo Moroni afwan bokom kataba huo
ukaunika nafasi wanduare jeziwa banda serikali wakamba namzie kangaba walona memoiri chashi sese za hatu raka jadanganyiha ngarazeshele yao mkataba wufanyiha harimamba sadi ya pari ilo moroni serikali nditiwa wardio ka uruhusu wanduare jeziwa timu Amerika 2014 na 2013 na mikataba tena afanyi habo utazali timwambiani ndo ke mikataba hiyo ikauzia wakomora masoma ndwaji watende Maore kwezi doki yabo umuhimu wa he mahadisi ya kale wakomora parana ngaliwa hadisi ulawana ne swala ya operasyon ambushu nishukurie makalima yangu abu ka arijohanza ni wandu wa siasa mwamba wale katabalindo anjali mrisomi yomba bahanu wale uziro mrisomie umbaba hanu wanzukaya wakomori wa masoma rajina walo harumema si harumale swala Maore na tola wendeza yaba nungu aveyeo omjio na yo haina katiba litwanziha siasomome njinga wana tangabana tusena timisi litwanja kangala demu wakomori ne Faransa ngwa nao omjio utu wa kawaida ani mjifumbi hondo anjie wabile misuru ni wajivriza harmale swala Maore yake jandi harmale katiba la sinye wani ameni swaifu bahi ema katiba ya hema rais wabila wanu pia baina ya hele swala la Maore ne Komori ne Faransa zanongezo twa makangala rumuri wane no andwa njao Maore hamfu shekale wastanganya na wanu wanduwa hunde shawidi shauzia ze tabu zile maua na nyasi walo Maore nduwali ni fikira zinji mambo zinji habu shangabu ya tekeleziwa ni bidon vidi na yende fikira na mwambelika yende fikira ilona wana nyasi maopoza doka kayaza nongoza Maore kajazi hunda shawiri labda bunga rujo kufanya tartibu azala sewonti ilade mala maishi ya guhentu razida ya kauronga amekaya anafanya petition banu risazali wonti baba nu 2024 ka voti na mjipange mamtowe yonde namna usisamdu wonti dunia leo ngamanzao voti shema na mtoto yari mwenda haruma voti ngamdo kamna ushinda mshindane na azali kamtina zuambiwa Komori yode mana ko kutu na rohera zikir hadisi kardaisha tamba fikra nzima mbali razida yenzamana toka narfanya petition banu akainde fikra lo niyo balao kweli ngono haya hovumbua gouvernement de transition ha gouvernement d'union nationale shaizo ndizo wajuhanza dokaya wa propose kana mjamjie izo ndizo ye francase wanzao wajuhanza bakana mnere mnwa janjere ya janjere me gouvernement kamna ambiwa abangano bamnyeze Mungu mwana ula ubire amani unanya malalao na majawabu ya jo kusongeza zitabu zifanywa Maore na Faransa zuna na solution karna ujo ushindana hauri wane sine Faransa karna imbarongo hatu ezenchidarlo nizo fikira wandoa ni hikma no sosta arabu chasi nongo kaya renera rawane code sine Faransa kwesi ngari jua kaya emigrant lo Maore wode Faransa akada rengele sola hatu hamvu alende sawa hamvu yardianzo amakare wa Komoro lo Maore wa ma migrant no
donc rishi ya proposition zinjiza baba leo sha muhimu tukanande mwambia luka muishi ya efikira yahe ye frenkase na fanye petition ukoyende fikira shefu hau ya hamba bana mdoishi yando ye shefu wa he frenkase ulo Abdalla Abdulhasan kama manongo yondo irondolo ni razida hamba muisha juzi ahia ngamboka ya na fanye petition yondo razida guhitwa ya bali ya leo yanda sisi kwa taratibu na nafanya petition za laro hengera hadisi na nyando balo juzi bora zida mwakana ezi ile fikira nini mwaipanga harmale swala maore baika diza lele kila swili hindi yashawiri shabu handashi yashimangamiza oni ndrabo halafu wajinga kwa hadali hao hezena boza hanyu kwezi mwesho nusu ya hanyu mwabwaza ali hatore suala hona sonzwini ndabo azali hamba ukaya suala la maore yanu nganazunguma hadisi ya Komori na Faransa hauka hindi engere hodo hima bala haina usikule vumbulwa ya maore jo huja walijuka ijahale engeze resolution za he ina sonzwini zodala za urejeza dukaije hali cha na hadisi sina maore sino wa Faransa ruhundana na solution mufid chaka kaljamba litivu ali kaljaretirewa shambala zina bolzota muhada kumurata jamru harmezi jumozo makawala likali tolo handabo mwishia juzi mzima wa Bukaya solution hadisi bali ndio azali yao nao doka ndo hadisi baina ya maore Faransa na masoma rajina nini solution kweli karna ujua ramenga shina na Mansur Kamardini shakar sonar ketiri hadisi asnaye karna ujua ke mwana mzee Usufa Esteli hari wo mzungu wo mwana wa mzungu hari Usufa wo mzungu Esteli akeka kan sion ro hadisi bazima yani mongoni mwazo ngo mkataba ule Faransa hukawa umenye dona wa maore tindo anitile swala ya wa mbusho kayo keti bahanu habo shana ukaya lazima ke mkonti ujo sanganya ima eli ya maore ni wa Komori wadona nawe hadisi wa menya Mansur Kamardini nondoahe monti wajawa stories zenda bozulka wala kubale na kaya onalo wa Komoro lo hunungar do wadunga izo ndabu katima bahana wale katiballa silisomo silirejeza pusto sifwa kabati Mfaransa na zamani ndio zoma zahe ya wanene delekansi ilo maore izo za harmale katiba god gelazimu ndone taratibu hata wanruar masomo wa jina wahundani ya shindia shinamna boko ngejo uchongeza wanruar samengara rohao rende maore izo za harmale katiba hambaye ndio fandaratibu hata angalio msomo haukama ore kwa timu somo yangalio msomo abora maore kwa maore kwa suli daraja fulani ambaye ngoto tulalkoli tizamba wakati munza baka kamdangalia ya administration maore bahiongo ani rangu mafundi zela pitali yani mabana gotonda wana wa hema somo rajina wope uwafanyiwa ni Mfaransa harumale swala maore ngwambo hari uanza ngwambo hari mwanzani wao chao ukweli na angalie ba wope uwafanyiwa wafanya wope ule Mfaransa hawonge swala linu hamana namna kotizisha za mabala leo harumale bunjilo lilo linzi la siasa yani lila siasa sha
karna ujauliwani anambe mimi PDC mimi sersa siasa na mimi tsangani hai hune dalao wa Komoro tsangani hune dalao haina mbe hasila dina lahe parti harme kuije yahe wendwa kensi ki Komori haina mnoto fikra yahe abonge borazida aleze fikira namba zila aleze jua hale kama mbaba hanu mwajo zamrudie dokaya mparwa harmezi kamna uparwa ikau kahenda mmonano wa leo hatoma ukaya beseo janga mdo uparwa wo jao raisa tuko parwa kamna uparwa babya mu mikoni surete kamna uparwa kamna uparwa Brazil abonge upande huo sirish mimi ngamshukurio yani wandu wapango mkonsi ula naomba Mwenyezi Mungu ndani marunda faratawara mboka alewenu Komori ngora poetsa inu yuasanganyao harmene sola linu ko kena paru danganya shakara nojo kubali leo waje magwentu ya wandu aribala wandu wa frekase wanoje namba minyanya ukabanja manja hanawo wakanadiza ya rele kila swiri kwa jahona dala obao la hele sola linu lintu sola lanza ujinga nambiye razida kaya Macron warmane sola linu kaya rongo wa abukatambia razida gamwambio Francase wanadonga maka hasali hatodaza Macron hamba hindi lesuala linu hina mna Macron aliratiza mawaziri wahe azali aliratiza mawaziri wahe walijere karika mwanzo azali ajibu waziri wazabar zabonze Mfaransa mfano hau waziri wazabar zandani Mfaransa ni wajinga opposition hanyu mlatani dira na mnambio siku maisha Macron arongora masuala hii na mnambie kabati hata warongo wangu mapri daranji kawishi waziri wasabar za bonza Mfaransa nguvu masuala yenu yenge prudence msinadi hata hani hot estela musasuala shamba kaya nongozo ngazangali wao nusunga angarabahiza wajeni wantizu wajina iza Komori lazima wartu hadisi ngiyabo daula Faransa ngwaste hiwe daula Komori hakazunzo daula Komori amano namzie zikarja zamba na ronane bazo mfanyao zikarja shiliana hemana Mfaransa ko ngena zongo so wasamvu hindi ngena mvu hanasi hemana to samvu hindi dokongo waste hiwe madhamana walo yabo kaa sijao zikarja kubaliana Hautosha mdobari hanga harmwe Francase bano zalika turongo wa Macron hamba hindi azalie ngudo jibu Macron na lindarishe Macron za tuhamba akasku Macron ambia azali harmwe dawla rais la Faransa kaya maorela ahe azalamba shinti ya hunia hangu nya Komoro shazali kana mjado kanti alojibu waziri waweza habari za ndani Mfaransa na bunga waziri wa habari za ndani amandaye Mkomori yajibu ya wazishia kana mjado jibu waziri wa habari za bonze Mfaransa na bunga waziri wa habari za bonze Mkomori namna zongo siku henda burazida kono namna zongo siku henda abangena mrezo na makabana zalika jarongoa bali mfikiro administration shinu hindi ye wazire karongoa harongoa hando kabati dunia haina wakati waziri yarongoa wasina amri ya serikali wasina amri ya raisi wanrujua etu abili hao uyo haukabu yeto tolo ikarongoa hautale wa hahe
haina wakati director ya rongoa hautani yafanya taratibu haujizi wa hahe hautale wateke waziri hamwambia bahia anuzi jua ndeti ujinga dema nema waziri wa rais Azali warongo wao na ngaone akoru ya rais wa hao ya shefu wa hao Imam Ghazali yoka ana mwana wa mbejao na mwambe na mharae shengeti ndizo wanuzi jue tu abili hao sikula uyo kaga waziri atandia yo sawa no andu ambokari Azali kajajibu barua Hefren Kase na wakati msaidie ya ijibu yalo yabo hata basainu yabo amba rais hajibu yabo kajakaza serikali ndabo na siku mhadisi maila ya heya ya tore jawabu yabo amba rais hajibu aba mnongoze Efron Kase na mbena mzia uveke abagero bamyezi Mungu haraka babuheshawiri harmale suala la maore walo maore go maore emfarata hunendazi ya warende bawongo muhao tukaya wafunge wongo muhao fantartibu atamwambia mfarata kabanua walo iho rambie shawiri wara urant maana kwa na huja kartuara jeza wanajana wajendao mhunde hazi ani taimala matie wasome hazi akaima delenkalo iho wawana wazalo iho ngarza maondo sabati mndu wa joroha ya mengu na taima esha mahala yendealo tamsajaja izo ndabo d'ailleurs wawo utawe polisi kwa yono ukarua tangalia kwezi yabo ujo wakati wakara mnaliza kweli riba usane haina mda kubali error ya hahe harumainti lewa Azali ngurumo shaban juzi na jana mkaya mkauruma na mkubali error za hanu mafanya harumane swalinu harumane swala maore mfanya error ito chashi na mkubali error za hanu sisi ni mamelukaya mrambie baanu banzi operation na male katiba kamtina kamna wahunda mnetoro tasa orongo Shikomori na mnongozea bani hajo shizungua elewe panumma dali hukawaziri mahakama yasuala hii utitata ya Facebook udarongo Shikomori rongo wa shizungu mzungua elewe kema dhamana Komori roakaru walio ngazirongo zenu kwa tiradhinizo shamra titataye waramana Facebook kwa Komori hada mabanu Azali kamnati ndabo no unafiki wa hanu no hasharati yambresi ndabo swala la maure linu mimi ngamjokaya nukaltim aninti suala la mzaha leti suala la ka wanra tuweza tuli bekare kawajiri baya maore ya wazali mjo somonti kama za mweshele siku debaini andisa simwambia nuka ngabo wananyasi maopoza wani wadohuna na mahadisi wone maelvu ya maore kanatikazane na mkazane waja warongo ambaka serikali kwa nao subutu ametija rais wa dawla wa mwando ya aliwa ni Faiza Sule yamba kartita alinongozila kartira dhinizo karnao kubalizo nchi ngamziremo abadem na bagano gas control hazo yabamba serikali rongo bana tidemele bai lazimu yanzi ani wowo mwanzo kibara kwa dikte wa Azali borasie nimba serikali daza kama linde msaidie harongo amba abana itatike jaja na rinde ruone haya wajaba hiza wando roho wabe wende wazilwa kwa mwando kona ujosi hawabala wenzao
Maneno tileke jatosha, ngalazimu ya assemble jao, ngalazimu raisi jao. Ani ufantara na uveke. Ya assemble jaifanya resolution ya ulau ya uhara ya operation ila na usahe serikali wardiwa reje inale nini daula Faransa werewa hadisi ndo basi namna ila. Hasalika jarongowa lazima zali baleke ngando decret ngando jao ya nyimba iyo be shingaza la kaifanya ojoma kana ngoti na ila sha vanu wendeso ido azali ngene namna ya ufanya hazi ekasufanya hazi kijinga bora zida amandawe na baruani na ndwaho hamuna miye juzi mwakana ziye shawiri maunda hindi kwezi namdambie ile dala umali hunda azala jalime nyandali komtoranti yezi wandoka juma utore ngono behwa na hizo akor za tulomhono ne serikali hizo zonti pia rasa ambira ikili na aveho Ibanu leumani wahindi leumani ulio baina ya opposition na serikali halmas qalinu hindri na mdaleze babangu walo ne serikali leo wakama opoza jana ni mlema opoza leo mkane serikali jana hizo mafanya hindi yo ndio mimi na basi na ndo ukubali ni jeni hadala ni mavehele ya wandu wajodori hada waramba minyanya na huwa kane ntinu kwa tina mbatareki waifati ito mbinduvu kabati kwa tina ekale winu nga mdorinda jeze ujango ishio wandu wahima warumwezerezo zinu mama dudu mama na humdu ya bavu hitwa yoyo mwana nyasi wa shenlibli do komor katujwa wawzisa hakadena hajimba iso alihiju kaya muzisa ikabala barambo ni kaufa hindi banam arbom jobana bwan ngomba madumwema barambele bole hatulti uziwa wandware mahibu hata ula wafu walihuzu hata mwenyaka haraya shator dajabu hari hada zabahi la niso huzi wantuja nkwa hindi shamwe shiroka mwenyi akawa haraya nukiyabo masuala manda yao yako na koja yani kaunari yeshape sisi ngadwe shape watona beshelea Gwajori shape watona beshelea abonge mmoto hamadami na jana hamadami shabi hamadami nesheleyao katondo kana dhamana wanzole wajiwa himeme wanzoni keko morileso tina uwaba nafasi na bakejua na bakemvua na basaupepo na bafanja umusiro cheleza kanyitsi hindu nide maandui nide marotensinu leo bora wasulibanu mdange fumvu jinji msura zamba habonge wanza wanafikira watiti watondo leo kana welewa shakar na udo uhadalwa hakari yeshi komori wakatonono kana dhamana riwayeshi abonge hauro harmale swala laukaya wananyasi walo kinyumenezi le wambao frankase fikra walo walo niyo doka wanu watu hanza zalabe ka bangarfanya gouvernement d'union nationale kena ufanyiwa anambehe mrujeri mnomeke rais yake waziri hamuda kana ufanyiwa ana mjema ka bana ufanya ndongo ze votizo torelwa hena mnaziko ufanyishi hayani yemishinzinda ilawiyo yemikonsinda ilawiyo wala kamna uririnditsa kamna urishangaza komjeni dukoro nikaral kumer fanya ze votizo
zema lingizo ye BJ saihundiha zevota jorelo hezen shida za wakomori wananyasi ya mambioni kaya ngwaramu wako kwa ushinda wafanye kampani kwa ushinda wanje mjini wa mebano ngoo kwa tina zoambi wako mori kwa tina mbafikira ulikuwa komori hakamono leo unafikira swala maore izo wanzao nafanya petition za sobonti kwa mnyanya na ushi wakahamba ni biton vidi gono mnu mjinga jijinga andiwa hentia hatu andiwa honano wa hatu le jindu la regeresho ngosha hatu jamao telemedicine ya holiza maore reshe leo na mnato el marufu razida leo haringur nikoleso leo ngusubuti ya damari ngena le soli kwa komori gojo hada ya imajindu amandawe chatinda sibo razida karna huba nafasi karna hubuli hata nafasi ujame ngoni kwa komori leso hauba kiwanashi watu wanafirika wanu kweli we mndu borazida we timu ngoni muwando ornikaleso ni haina mndu banhangu ujokubala hamba kuhadarani razida yon ferahe yede wana kwa sisi watu karna ujwa udaza wanashe watu wananasho hatu wanashe watu tena wajado isha zenda boza hemi jinu rinu we hadao komori karabala wakatoka banu wakana rongo kamnyakana rongo mzuru yensia hatu mwangamizi yensia hatu mruhuzu hata mhuzulebwe no kartinara hunda rumensia hatu esdongo warwande zinjukore jeza wasainu izo kweli kabati serikali za jarumensia hatu za hunda mali zinji amande serikali ya sambi ni serikali ya ikililu yezirendwa Allahu wa rasuluhu alam Tsauzise bawarende ngarjozisa riwono serikali hizo anvio za mapesa za kaucha anvio na valizi wakauza mbali maraisi wao kanenti na pasiporo ze huziwa yebija komori basi irengo ya nyisiwa yende maboshoni wandroule wangar nikeleso ikihari yatingi wami entike tina maji entike tina nzia kesina lapitali yenyizo wafanya ndazi abongenyi wanashe watu na mwishiano zonambao razida na mama duna mwenye baraka za swalihi na nawamina dobi kwa tina leso urinika kwezi kawati na leso urinika na mtahemuzise wandu wao de maandi wa hentia hatu karna kauja na mbega ndoro bone sensi halafra mahari mamadu hadazi deja barwani hadazi kama barwani udongode wandu harwasha joma zati barwani watoruma dina sali hafungwa mwezi ya sambi haja hafarilwa atawazali hadungu sambi razida wasoruma dina azali haja hata wadungu ikililu tukwanu wokwenda kauja hadaye ibarema na warau au hakun na wazala tukira waparainu na wazala tukira wapara maya heyaba sainu kaja wapara kana wapara abonge kwezo tukufu anashe watu mabani hangu karna ubo wandu wandu nafasi war hadaye ni pare mhandisi jimla ya serikali, ni pare directeur de cabinet ya serikali, ni pare mkalimano ya serikali, ni pare conseil diplomatique ya serikali, ni pare waziri wa habari za nje wa serikali, ni waziri wa habari za ndani wa serikali ya Komori. Niwaambie ukaya na zingarendo ya bude habude kabati namna ukubali mhadalwa
ngaba pangwa barua yanzoelewa wazima harmando na vumbwa bana ili wajoini kazali rais karejei ukabanua na nyasi wajonza ardhi monane barua yoitirengwa na bona mveiyo usoni mwae wizara ya hesuha ikawa ndo l'interim ya rais wa dawla mzazi watu mtukufu Bibi Lubu Yakuti utirenge barua hiyo warenti basa wajikaza shononde wajitsinzi edamungeti haongo atapalao warenti ya na marenti wamemuo bako jambo wajitsinze warenge shonde wao washinu wao wajungua zansingo wao edamungeti hao na mwirenti abu mdu wao nabo iwatishi yao shamsiku manaba samarondo wa wasawabude wabude ngabo malidor wahe frankase walo juma utahawa tanganyola na nyao ili watahe banju habaru wa haraka rahara isa jareje iko mkua ngani tajari raisi ya wamlahikini ya walahiki katinda tibrezida baishe nyinyi mloma swani mjogu wa reseve yede mana leo maona razida jiviza hula asisirende na mwende hata shema hadisa ajokofanyishiha tijo sahana mmarenti wasawajitsinza watapalao watapale hata wamemuo shamti warondowe na mmarenti wasawajila zangu watapalao mti wajuse mwatamuo nwakei hodo bude shamri nwareje nwambe ukaya mna siasa kabude nyitondu wa siasa ni maveke wa siasa ni wanu wazomfanya siasa mzoijua mna siasa ya uko tengweni ya uko bozahara lwao hakabozi kubali wao tisharte fikra hoi kubali wao shamduko tengweni ekazahara lwao hukabo kazi kubali wao hukabo shamko tengweni shambi jindu wazomfanya siasa wadole mihono dingoni ngarendao kartuhuja tasi mambo maveke utisamba hale kani maveke ni maveke isoro siasa abonge nyakanta nkemle shantuka handa ni washerezeni mbabileo adenbe message hiyo ukabanuye serikali wajua hale ukaya wananyasi wajonza gouvernement de transition ili wanjie kena ufanyiha zevota jorelwa kazani nge kandida mujonika interim mduanzao wa serikali ya ideseze voti nele jobira chere sharia ne chamba na size mbiore ndao zihazilifanya si wanachama wahe SRC doka yakamwa benze ze voti zinu zende kapa riremema kandida watukanda washina nasi kapa bwakomoro garanzoru waswili 76 à 77% au premier tour kapa yonde hazi lifanyao sine mouvance karbo Mwenyezi Mungu waswili kamunga benze insha Allah taala abongera mdojo na magawa bana jao dosazirelwa bana yo jao almurali banga saruma mpira haini namna ufanya ushinzukae wandu twali muhimu de victoire sangari yo nao machoni ngartoi hunda kamunga benze nezedu za kwa komori nezedu za hatu tufanya wana usiku neze swali huu nezedu za hatu zomba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu jonikeza khairi ya jangaliye yojo kama fakane komori ya hunda za votizo mnajandeke Imam Ghazali inshallah taala wa handa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yejo duari nyombao yone duari nyombao abonge nyono mnongo lipara bara opposition amba kabati la minyanya amwambioni position komori tuna faliki itona uso itona dingo minyanya hatomwiso kwa tonza komarengoni lamba mnyanya zila tsabu hoza makwingwi wala wandu wa tsabu hansabu hoza makwingwi na izo ndu tsabuha wazi hanso mahurani wanda usemi hono rajoda honi warahafu
Nyomuka subuta zabana na trengweni yode mana kuko tusubuti watengele marengwe washinane maban hao shana marongo hamba wansarishindwa wanrishindwa wanwa sawarenge wanwa sawajipanga ebanikanya mpango kamna tamataratibu agoma amombishi hata leo de 2016 hata leo kamjahana bena sana shanywa wandwa wa hamama gonzi kartuhuda nensinge ndao ensike na ubadili hasabu kena ubadili habari mharaja tijam enti nise mduko ibuwa au mwibahi idibana wako ngamparo wa Komoro rike wazima risangani hewa zima bau wazima lo jana kheri watu handa kote ngoyoni na mwarensi batizama banu kawaregezo nde wao wazinu wao wajitsinzi wao zedamu ngasti hao wao na mrensi mti wa juse na mwarensi watapale hata wamemuwa mti wa juse de fronkase wao wajikaza shono nde wao wajitsinzi wao edamu sangeti hao ngwanzori warondowe mti warondowe na mwarensi wamemuwa na mwarensi wamemuwa amanzone shilizwa komoruka ya nga wananyasira wasitiri wanahatara daza wananyasi wao ngardoka yao wasuli ula abanu ina mna hao na mwanzani wa hao ni serikali ya serikali atawabahiza wabali ya jawaransu wasiza leo ngo hunungwar nikoleso ngombo haringa matretre wandu bahi matretre ani dawo wambongo uma opoza ngobala kwati ma opoza ai drisingo ngombo jamza mbonwa eleze kakamna ushinda akanye de maandi wa hensi hatu samanya simtangazaji yaba hizi wani waziri uja Faransa wa haijuzirisha wa mukari haja huna sabu arabi huna Abdul Hassan Abdul Hassan jambeha hunu na wengu ujuka hamba ndrabo ujuka mbeha hunu waziri banda ya mlilia banda ya bola imamfanya hazu zinji samsame kaba hatombe habari kana ujo kubalo nafiki huo kamunjo kama opoza anacheka mnando azema nakubali katirano azema ni mtu fulani wananjamba umane ni mwanzano wao ya ubahiza shamna samendabo arinabo na nyasi kramzie baka mnaujua utarengwa na nyasi olomanga marende ani mtu atinza fedha hata hala sikuru labda sana obedi ngatongo heya wamba wangana ndora netewa iliyo hunde mbahindo abeshewa ngandara wao handrabo yoda kanga bubeiji kai serikali ngehutahao hayo mahakama ngehutahao dakanga ekomori yabundaba Abdul Hassan yoda kanga shabaha namna wali zero ngoramba zilanga ngasar mahatwa yabo shabaki hindi wandwa wato utawaza nsuzini wanje baba hanu alingara tawaka tusubuturoha haya waloula ya salamu alaikum labda na ubeidi ngorba problem wanataka roha na tangero bechira pesa kwa mnyanya eba ngora kulli hali ni wandu mloulaya ngo siku mbanya nyali sata leo kamtsunjankili kamturambo wandu kamjoho morambo wandu hata mpaka ndabo tosa na salamu juu ya hanu